Crnogorska država pod različitim imenima postoji više od 1000 godina. Najprije kao Duklja, zatim pod imenom Zeta, a od kraja 15. vijeka do danas kao Crna Gora. U tom milenijumskom trajanju ona je, kao i sve druge države, mijenjala granice i teritorijalni opseg, ali je njena državna tradicija ostajala postojana i prepoznatljiva. Tokom svog 1000-godišnjeg razdoblja nezavisna crnogorska država je i nestajala sa političke mape, ali ideja države i njene obnove na kraju je uvijek pobjeđivala. Istorija crnogorske državnosti počinje u 9. vijeku, kada je pod imenom Duklja, na prostoru užem od današnje Crne Gore, nastala jedna od najstarijih južnoslovenskih država. Prvi vladar, o kome postoje pouzdani, ali oskudni istorijski izvori, bio je knez Petar, arhont kneževine Duklje, tada nominalno podređene moćnom Vizantijskom carstvu. Do sredine 10. vijeka Dukljanska država bila je formirana i razgraničena od susjednih slovenskih kneževina i Vizantije. Kraj 10. i početak 11. stoljeća u istoriji crnogorske državnosti obilježila je 20-godišnja vladavina dukljanskog kneza Vladimira. Njegovu državu, koja se prostirala između rijeke Bojane i Boke Kotorske, Jadranske obale i gornjeg toka rijeke Morače, 997. godine pokorio je makedonski car Samuilo. Dukljanski vladar je zarobljen i zatočen u Samuilovom dvoru u Prespi. Ali ne zadugo. Kako u ljetopisu navodi pop Dukljanin, u zemlju i kraljevinu svojih otaca, knez Vladimir vratio se kao namjesnik i zet makedonskog cara. Savezništvo Makedonskog carstva i Dukljanske države trajalo je do 1016. kada je u Prespi jedan od Samuilovih nasljednika na prevaru ubio Vladimira. Dvije godine kasnije Duklju je osvojila Vizantija. Tridesetih godina 11. vijeka stabilnost vizantijske vlasti u osvojenoj Dukljanskoj državi podrivaju bune i ustanci pod vođstvom Vladimirovog rođaka kneza Vojislava. Rodonačelniku prve crnogorske dinastije Vojislavljevića pripadaju zasluge za osamostaljenje Duklje, širenje njenih granica od Drača do Neretve, pripajanje Travunije i Zahumlja, a posebno za nadmoćnu vojničku pobjedu u bici kod Bara 1042. godine, nakon koje je Vizantija faktički priznala nezavisnost Duklje. Njenoj državnoj afirmaciji i teritorijalnom širenju snažan doprinos dao je i sin kneza Vojislava, Mihajlo, prvi južnoslovenski vladar koji je nosio titulu kralja.
Tako ga u jednom pismu iz 1078. godine oslovljava i papa Grgur VII. Aktitorski portret u crkvi u Stonu, koji Mihajla prikazuje sa krunom na glavi, svjedoči o uzdizanju Duklje, tada jedne od najmoćnijih država na Balkanu, na stepen kraljevine. Vladarski dar uz državni tron naslijedio je i Mihajlov sin, kralj Bodin. Tokom 20-godišnje vladavine proširio je vlast na Rašku i dio Bosne i osamostalio crkvu u Duklji, uzdižući Barsku biskupiju u rang nadbiskupije. Nakon Bodinove smrti početkom 12. vijeka, unutrašnje borbe vladarske porodice oko prijestola destabilizuju Dukljensku kraljevinu i uzrokuju njeno državno slabljenje i rasulo. Razjedinjena i nemoćna država nije imala snage da se odbrani od osvajačkog pohoda velikog raškog župana Stefana Nemanje, koji je razorio i konačno pokorio Duklju 1185. godine. Sa istorijske pozornice nestala je prva crnogorska dinastija Vojislavljevića i nezavisna kraljevina Duklja, koja će pod vlašću Raške, kasnije Srbije, ostati do 60. godina 14. vijeka. U tom razdoblju naziv Zeta potisnuo je i ime Duklja u istoriju. Slabljenje i slom Dušanovog carstva, česti sukobi oblasnih gospodara i ratovi samostalnih gradova na Jadranu obilježavaju vrijeme uspona vlastelinske porodice Balšić i utiranje puta ka obnovi državnosti i nezavisnosti nekadašnjeg Dukljanskog kraljevstva. Već 1360. godine, u vrijeme Balše I, srpski car Uroš u jednoj povelji priznaje suverenu vlast Balšića, druge crnogorske dinastije, koja će stolovati u Ulcinju i Skadru i gospodariti Zetom do 1421. godine. Balšini sinovi Đurać I i Balša II za nepune 2 decenije na tronu Zetske države dali su snažan pečat dinamičnim zbivanjima na Balkanu. Po ugledu na ostale vladare, kovali su novac sa sopstvenim amblemima, razvijali trgovinu i zanatstvo, ubirali carine, poreze i danak, čak i od Dubrovnika. Održavali su diplomatske odnose sa susjednim državama i uspjeli da prošire granice kraljevine Duklje. Za njihove vladavine, u razdoblju od 1362. do 1385. godine, država Balšića gospodarila je prostorom od Lovćena do Prizrena i, s izuzetkom Kotora, pojasom od Dubrovnika do rijeke Maće u današnjoj srednjoj Albaniji. Na kratko, u granicama Zete bili su i Drač, Valona i Berat. Nakon pogibije Balše II. U sukobu sa osmanskom vojskom kod Berata 1385. godine, sudbinu Zete određuju nepovoljne istorijske okolnosti. Česti sukobi sa Osmanskim carstvom, Mletačkom republikom i državama u okruženju
Stalna uzmicanja i teritorijalni ustupci tokom vladavine Đurađa II. I njegovog sina Balše III. Uzrokovali su naglo opadanje moći i gubitak teritorija, koji je zetsku državu sveo na 3 primorska grada: Ulcinj, Bar i Budvu, i prostor od Plavnice do Ostroga i od rijeke Zete do Lovćena. Napore Balše III. Da sačuva ostatke države skršila je bolest i smrt 1421. godine. Budući da nije imao muškog nasljednika, sa njim se ugasila dinastija Balšić i zetska država, koju je preuzeo njegov ujak, srpski despot Stefan Lazarević, ali bez primorskih gradova na kojima se zavijorila zastava Mletačke republike. Novo poglavlje samostalnog razvitka crnogorske države na zalasku srednjeg vijeka otvara vlastelinska porodica Crnojević, koja borbom za oslobađanje od tuđinske vlasti prekida državni diskontinuitet i staroj dukljansko-zetskoj državi donosi novo ime – Crna Gora. Njen uspon počinje još u vrijeme Balšića, a vladarska epoha 1451. godine, kada atribute vlasti preuzima Stefan Crnojević, prvi vladar treće crnogorske dinastije, koja će na tronu države ostati do 1496. Teritoriju nad kojom je na početku vladavine Stefan Crnojević imao suverenu vlast činio je prostor između Lovćena, Skadarskog jezera, rijeke Morače i Zete i planine Budoš. Granice državnog posjeda sa oko 3.500 domova i 30.000 stanovnika bile su sa svih strana otvorena ratna zona. Zategnuti odnosi sa Hercegovinom, sukobi sa srpskim despotom i sve češći osmanski napadi opredijelili su crnogorskog vladara za savezništvo sa Mletačkom republikom i zajedničku borbu protiv osmanske vojske, koja je za njegova vremena pokorila i Srbiju i Bosnu i sve dublje prodirala na mletačku i crnogorsku teritoriju. Nakon Stefanove smrti 1465. godine, odbranu integriteta države preuzima njegov sin Ivan, koji odmah po dolasku na vlast raskida savezništvo sa Mletačkom republikom, pokušavajući da dio okupiranih posjeda na primorju vrati pod okrilje crnogorske države. Turski planovi za potpuno osvajanje Balkana primorali su crnogorskog gospodara da ponovo udruži snage sa Venecijom, braneći Skadar i jugoistočne granice svoje države. Bio je to povod za veliku ofanzivu osmanske vojske na Crnu Goru, tokom koje je 1478. godine osvojen prijestolni Žabljak, a crnogorski vladar primoran da napusti zemlju. Nakon promjena na turskom prijestolu 1481. godine vratio se iz izgnanstva i uspio da protjera malobrojne osmanske snage iz zemlje, ali je cijena potpune unutrašnje samostalnosti Crne Gore bila, kao i deceniju ranije,
plaćanje godišnjeg danka porti u iznosu od 700 dukata. 1482. godine Ivan Crnojević je Podnolovćena kao svoju prijestolnicu, ali i vjekovno središte crnogorske države i duhovnosti osnovao novi grad, Cetinje, u kojem je podigao vladarski dvor i manastir. U vrijeme Ivana Crnojevića državni grb Crne Gore postaje dvoglavi bijeli orao. Poslije Ivanove smrti 1490. godine na čelo Crne Gore došao je njegov sin Đurađ, posljednji vladar iz dinastije Crnojevića i osnivač prve državne štamparije u kojoj su pečatane prve knjige na slovenskom jugu. Njegovu kratkotrajnu vladavinu obilježili su bezuspješni pokušaji da traženjem savezništva sa velikim silama svoju zemlju odbrani od Osmanske imperije. Portin ultimatum da napusti Crnu Goru okončao je njegovu šestogodišnju bitku. Đurađevim odlaskom 1496. godine u Veneciju, kasnije u Carigrad i Anadoliju, gdje je i umro, Crna Gora je izgubila status vazalne zemlje i onaj tračak nezavisnosti koji je čuvala tokom skoro poluvijekovne vladavine dinastije Crnojević. Najveća svjetska sila, koja se prostirala od Maroka do Bosne, pokorila je najmanju državu na Balkanu, posljednje ostrvo slobode u jugoistočnoj Europi. Period osmanske vlasti u Crnoj Gori, podrivan povremenim bunama i sukobima, trajao je do kraja 17. vijeka, kada je u podlovćenskom dijelu stvorena slobodna teritorija, koja će biti jezgro buduće nezavisne države. Na čelo nacionalno-oslobodilačkog pokreta i crnogorske borbe za obnovu države 1697. godine stao je cetinski mitropolit Danilo, rodonačelnik vladarske loze Petrović Njegoš, koja će kao najdugovječnija balkanska dinastija u novom vijeku vladati Crnom Gorom 221 godinu. Kao duhovni i politički vođa, vladika Danilo je težio da u okvire slobodne Crne Gore, koja se tada prostirala od Lovćena do Skadarskog jezera, vrati teritorije pod tuđinskom vlašću, koje su joj istorijski pripadale. Vođen tom idejom, na poziv ruskog cara, organizovao je 1711. godine crnogorsko-hercegovački ustanak protiv Osmanskog carstva i stalno podsticao otpor i ratobornost crnogorskih i okolnih plemena. Kratkotrajna zatišja koristio je za popravljanje unutrašnjih prilika u zemlji, a formiranjem nadplemenskog suda učinio prvi korak ka izgradnji državne vlasti. Mnogo više učinio je na spoljnopolitičkom planu, praveći otklon od tradicionalne politike prema susjedima i sticanjem ruskog pokroviteljstva u međunarodnim odnosima. Vladika Sava, koji je nakon Danilove smrti 1735. godine došao na čelo Cetinske mitropolije, nije nastavio djelo svojeg prethodnika. Zbog stalnog uzmicanja novog mitropolita i podvlađivanja i Porti i Veneciji,
Crna Gora bi kao država samo nazadovala da se nije u vrijeme Savinog stolovanja za vodeću političku poziciju izborio njegov sinovac, mitropolit Vasilije. Za nešto više od 20 godina faktičke vlasti vladika Vasilije otvoreno se konfrontirao s dvije velike sile, Mletačkom republikom i Osmanskim carstvom, a treću, Rusiju, privolio da za tačku oslonca u balkanskoj politici izabere Crnu Goru. I svojim političkim djelovanjem i historiografskim radom jasno je označio granice teritorijalnih aspiracija i programski uobličio ključne državne ciljeve. Nezavisna Crna Gora u srednjovjekovnim okvirima, pod političkim pokroviteljstvom Rusije. Borbu za ostvarenje naznačenih ciljeva nakon smrti vladike Vasilija nastavlja njegov sinovac Petar I. Petrović, koji također još za života mitropolita Save počinje svoju vladarsku misiju. Tokom njegove skoro poluvjekovne vladavine izvojevane su velike vojničke pobjede nad osmanskom vojskom na Martinićima i Krusima 1796. godine, koje su učvrstile političku nezavisnost Crne Gore i dvostruko uvećale njenu teritoriju. Mitropolit Petar je paralelno radio na sređivanju prilika u zemlji i unutrašnjem snaženju države. Krajem 18. vijeka uspostavljeni su organi centralne vlasti i donešen zakonik koji predstavlja temelj novovjekovnog pravnog sistema u Crnoj Gori. Nakon smrti mitropolita Petra I. 1830. godine, njegov sinovac Petar II. Petrović Njegoš, kao novi državni i crkveni poglavar, još odlučnije pristupa unutrašnjem učvršćivanju države, formiranjem djelotvorne sudske i izvršne vlasti, uspostavljanjem državnih financija, osnivanjem prve svjetovne škole i štamparije u kojoj su štampane i putne isprave. Mitropolit Petar II. Ustanovio je i prva državna odlikovanja i novi crnogorski grb i zastavu. 1838. godine završena je izgradnja vladarske rezidencije na Cetinju, u kojoj su bile smještene i najviše institucije državne vlasti. Iako su u vrijeme Njegoševe vladavine izgubljena dva ostrva na Skadarskom jezeru, crnogorski vladar je imao uspjeha u rješavanju spornih pitanja sa dva susjedna carstva, što je i rezultiralo potpisivanjem sporazuma sa hercegovačkim pašalukom i ugovora o razgraničenju sa Austrijom, čime je faktički priznat međunarodni subjektivitet Crne Gore. Polovinom 19. vijeka dolazi do velike promjene u državotvornom razvitku Crne Gore. Odlukom Narodne skupštine 1852. godine o razdvajanju svjetovne i duhovne vlasti, Crna Gora je nakon 3,5 vijeka postala sekularna država i dobila prvog svjetovnog vladara. Proglašenje Danila Petrovića za knjaza i Crne Gore za knjaževinu odmah je priznala Rusija, čime je crnogorska državna nezavisnost verifikovana od strane još jedne velike sile. Kratku vladavinu knjaza Danila obilježili su uspjesi u daljoj izgradnji državnih institucija i pravnog sistema u zemlji. Nizom mjera preobratio je plemenske odrede u organizovanu državnu vojnu silu,
koja je nadmoćno pobijedila osmansku vojsku na Grahovcu 1858. godine. Vojnički trijumf male zemlje u sukobu sa velikom globalnom silom donio je Crnoj Gori znatno teritorijalno proširenje i zvanično priznanje državne granice sa Osmanskim carstvom, potvrđeno od strane svih velikih sila, što je dovelo na korak do potpunog međunarodnog priznanja. Presudan korak učinjen je 20 godina kasnije, u vrijeme vladavine knjaza Nikole, posljednjeg vladara iz dinastije Petrović-Njegoš. Nezavisnost Crne Gore kao 27. međunarodno priznate države i formalno je potvrđena na Berlinskom kongresu 1878. godine, nakon pobjedonosnog oslobodilačkog rata protiv Osmanskog carstva. Odlukom velikih sila, poslije pobjede u Veljem ratu, Crna Gora je ponovo dobila dio oblasti koje su joj nekada pripadale, a teritorija knjaževine je udvostručena. Poslije Berlinskog kongresa počelo je uspostavljanje zvaničnih diplomatskih odnosa sa drugim državama, pa je na Cetinju prvih godina 20. vijeka bilo 11 stranih poslanstava. Međunarodnom ugledu Crne Gore doprinijelo je i donošenje prvog ustava 1905. godine i uzdizanje na rang kraljevine pola decenije kasnije. Mirno razdoblje posvećeno modernizaciji države i reformama svih oblasti života smijenili su novi ratovi. Prvo dva balkanska 1912. i 1913. godine, koji su promijenili mapu Crne Gore i proširili teritoriju kraljevine za 7000 kvadratnih kilometara. Samo godinu dana kasnije uslijedio je i Prvi svjetski rat, u kojem je kraljevina Crna Gora učestvovala na strani sila Antante i podnijela ogromne žrtve i razaranja. Kada su na kraju rata savezničke sile odlučile da na Balkanu stvore veliku južnoslovensku državu, kojom će vladati srpska dinastija Karađorđević, nezavisnoj Crnoj Gori i njenoj dinastiji približavao se čas nestanka. Kraj dinastije Petrović-Njegoš, koja je utočište našla u egzilu, i kraj nezavisne države Crne Gore izglasala je grupa građana na takozvanoj Podgoričkoj skupštini krajem novembra 1918. godine. Nekoliko dana kasnije stvorena je Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, kasnije Kraljevina Jugoslavije, u kojoj Crna Gora nije zavrijedila ni status zasebne administrativne oblasti. Sa političke mape Evrope izbrisana je prva nezavisna balkanska država u novom vijeku, koju su svojim vizionarstvom, državničkom i vojničkom odlučnošću više od 2 stoljeća gradili vladari iz dinastije Petrović-Njegoš. Dok je Crna Gora bila bezimena oblast nove jugoslovenske kraljevine, započinje snažan politički i intelektualni pokret za obnovu njene državnosti. Najjače političko uporište ove ideje postaje Komunistička partija Jugoslavije, koja je imala veliki broj pristalica u Crnoj Gori. Kao rukovodeća snaga antifašističkog i oslobodilačkog pokreta, Komunistička partija je već tokom Drugog svjetskog rata počela da stvara uslove za formiranje nove države, u kojoj bi Crna Gora imala ravnopravno mjesto.
a Crnogorci status zasebne nacije. Put ka obnovi crnogorskog državnog suvereniteta započeo je krajem 1943. u Kolašinu, formiranjem Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja, predstavničkog tijela koje je kasnije preimenovano u Crnogorsku antifašističku skupštinu narodnog oslobođenja. Stvaranjem nove Jugoslavije 1945. godine Crna Gora je postala jedna od 6 ravnopravnih federalnih republika, čime je uvažena njena istorijska i državna posebnost. Najmanja federalna jedinica u socijalističkoj Jugoslaviji, prema novoj administrativnoj podjeli, dobila je nove granice. Od teritorije Kraljevine Crne Gore iz 1914. godine oduzet je prostor Metohije, a pridodata Boka Kotorska i Primorje do Kufina, koje je do 1918. pripadalo Austro-Ugarskoj. Tokom 4,5 decenije života u socijalizmu, Crna Gora je ostvarila društveni preobražaj i postigla evidentan ekonomski napredak. Istovremeno, bila je i najnerazvijenija Jugoslovenska republika, iako je koristeći zajedničke fondove i pogodnosti velike države, obnovila zemlju nakon ratnih razaranja, razvila industriju, saobraćajnu infrastrukturu i ravnopravno učestvovala u organima savezne vlasti i kreiranju politike na federalnom nivou. Drugu polovinu 20. vijeka u socijalističkoj Crnoj Gori svojim političkim djelovanjem najsnažnije su obilježili partijski republički lideri Blažo Jovanović, Veljko Milatović, Veselin Đuranović. Bili su odani i Crnoj Gori i jugoslovenskoj ideji i predano se zalagali za punu ravnopravnost u šestočlanoj federaciji. Država izrasla na jugoslovenskoj ideji počela je da se urušava početkom 80. godina 20. vijeka. Nakon smrti njenog doživotnog predsjednika Josipa Broza Tita. Deceniju kasnije, zajednica jugoslovenskih naroda raspala se u ratu, iza kojeg je u granicama nekadašnjih republika osvanulo 5 država. Na referendumu 1992. godine većinska Crna Gora odlučila je da ostane sama sa Srbijom u jednom državnom okviru. Manjinska Crna Gora, koju je u višestranačkom parlamentu predvodio Liberalni savez, bila je protiv utapanja u nefunkcionalnu zajednicu i tražila obnovu državne nezavisnosti Crne Gore. Tom političkom projektu nakon podjele Demokratske partije socijalista 1997. godine postepeno se priklanja i pobjedničko krilo vladajuće partije. Sa zaokretom vlasti, ideja o obnovi međunarodnog subjektiviteta države dobija novi zamah, ali se za njen trijumf morala steći naklonost međunarodne zajednice, osnažiti podršku u Crnoj Gori i sačekati novi milenijum.
21. maja 2006. godine referendumskom odlukom crnogorskih građana i istorijskim da, Crna Gora je nakon 88 godina ponovo postala nezavisna država. Prvi put u miru i peti put u 1000-godišnjoj istoriji crnogorske državnosti.